دی چارچوبê kêmkirina bihayê bazarî û kertên diniyên xizmetguzarî ji aliyê lijna bilinda berhengbûna krîza darayî li Duhokê biryara kêmkirina bihayê em pêra kareba muwelîdên ehlî jî hatiye dan. Lê welatiyên bajêrê Duhokê rexne û gazindeyên xwe hene li ser vê biryarê û dibêjin kêmkirina demijmêrên kareba muwelîdên ehlî hemberî kêmkirina bihayê neharî kariye bû vê rewşê û sivêkirina krîza darayî. Kareba muwelîde nîne. نه عام نه مولیده و عالم سپیده خودان دوامه ساعت نه هشته چنه دوامه عالم بلکی سروبری خوب کرد بچیکت خود درست کرد بو مدرسه و طاریه یعنی مرم نزادی چه بیجیدن بری نوکه یعنی مولیده کاربا یا باج بی او گلک قوت جینه آوینه کارت ویت هبیتن به جا مولیده بیت یا گشتی بیتن ویت هبیت یعنی اگر چاکسازیشون دست بکرد ساعت این کاره با مالیده بنا کم کردن برام و چند کوپاره بتا کم کردن اسب وارد من پتر یا خلکی اوت وید کوه کی خوب مینیتن اندامکی انجمن پارێزgeha Duhokê jî dibêje ku 300 dînar ji bihayê em pêra kareba muwelîdên ehlî kêm bûyne amajê dike jî ku di du heyvên bihê dawê bîst demijmêrên kareba muwelîda û kareba giştî bihê te dan li sinûrê parêzgeha Duhokê. ما فردید کو امجی وکی سلیمانی هفلری کو چند ساعت دیوریکی دو کاره بو خلکی بیت بردان دو کو بورسویه کیک بوا الجال هندی کو بدینو کل دهو که پارزگاه دهو که بجین بهای امپریس زمجمره که دا 1500 بو نکبوی 1200 بو لدیف بریارا لجنا بلندا کریزا دارایی لی Duhokê wê kareba muwelîdên ehlî li demijmêr çarê êvarî taku êkê şevê bihête dan. Ya ku welatî jî gazindê dikin, dema çûna kareba giştiye li dervey vî demî bê ku kareba muwelîdên ehlî bihête dan. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.